Ka program ka badai lashai mynstep kalai tarik. Lashai mynstep kalai tarik on sedang ningkong ke jingi lakai da ka Spain, Persia ya ke Austria. Kata hakapor kat architeng man-made. Badhadin kene ke jingi lakai bursa ke jingi lakai jong ka Portugal, Persia ke Croatia hakapor sausiteng mynstep. Badhadin kene ke jingi lakai bursa ke jingi lakai jong ka Switzerland, Persia ke Algeria hakapor prachiteng mynstep. Badhakapor man-made pat onia lakai ke Australia, Persia ya ke Egypt. Kata hakapor Croatia man-made. Te paralog kini kan kidai kita ke program jingi lakai ke badai shibit man-made berlashai mynstep kalai tarik. Te menta alengin ya page no ya ke history lynkot jong kini kiri kibane lakai lashai kasngi kalai tarik. Te kabaningkong alengin ya page wa ya ke history lynkot jong ka Spain bat ke Austria. Kini baru artli kitim kila kendo kumba shposin AA haka history jong ki. Pat ka Spain kalalapan job nrusin AA. Kat ba ka Austria pat kalalapan job tang arsin AA. Pat arsin kila kurno da ke jing yakat. Henry ka FIFA World Cup pat shibit min-mit kan long ka sin menkong nam tajong ki bakini kendo ha kan knock out stage. Balarang ipaya ka Spain kalong kum kuwe ka tim ka baklan ma ha ka FIFA World Cup. Daka ba kala debra ka FIFA World Cup shisin kata ha usnam arajar shipau. Pat kala poiro bunsin ha kan knock out stage. Kat ba ka Austria pat kala yorong ningkong ha kan knock out stage yung ka FIFA World Cup day ha ka FIFA World Cup jong usnam shejar kendai spa prapuar. Baladangi page ya ka history lynkot habdang kini ki artli ki tim ka Spain kalong kata ka favorite panyok khore kanam job shibet man-made. Henry ka knock out stage jong ka FIFA World Cup ngimlak ban pedik pat ngimlak ban batai namar tangkawi ke jing bakala wat ke tim ka baklan bharo kala ban mat ya kanam rem. Te paralog kat kum ke jing pe jong pi napdang kini artli ki tim mano thrai ban yorung syakarau ke ba kan reu. Te sa drop ke prediction jong pi hapo ke comment section. Te menta alengin na page no sa ke history lynkot hapdeng ke Portugal pat ke Croatia. Ka Portugal pat ka Croatia kila kendo kumba shposin AA haka history jongki. Pat ka Portugal kala ban penlim ka Croatia kumba nyosin AA. Kat ba ka Croatia pat kala la ban penlim ka Portugal tang shisin. Pat arsin kila kurno da ke jing yakat. Henry kane ke jing kendo jongki kadai tang ka Nation League ka friendly bat ha ka Euro. Henry kini baru artli tim kim pada kendo ha ka FIFA World Cup. Henry lashai mynstep haka raw ko belai puar kan long kasin ka menkong namun tak kini artli tim begini lakai Persia haka FIFA World Cup. Henry ladingi pai ka Portugal ka doni kirangi lakai ki bapau bha ko Bruno Fernandes u Vitinha u John Alves u Cristiano Ronaldo u Nuno Mendes pat kiwei kat ba ka Croatia pat kum katakari kawan kedan paar haka FIFA World Cup nyu usnam arajar karpra pat kum katakari kawan haka kedan balai haka FIFA World Cup nyu usnam arajar paar kolong kum katakari kabaklan bha pat kabala experience bha haka FIFA World Cup. Bat kane ke jingir kai lashai mynstep kan salong ke jingir kai ka internet bha jong karau ko balai puar. Nomor kini baru artli kitim kilong kitim ki baklan bor bat ki bayaran kat bor. Te paralog kat kum ke jing pe jong pi napdeng kini ki artli kitim mano thrai ban yorung syakarau ko bakhan reu pat mano katim ka ban lej phaying no lashai mynstep. Te paralog sa drop ki prediction jong pi hapo ka comment section. Te menta alengin na page sa ka history lynkot hapdeng ka Switzerland bat ka Algeria. Kini baru artli kitim kila kendo kumbalai sin AA haka history jongki. Mat hakine ki jinga kendo jongki ka Switzerland kala ban job arsin kat ba ka Algeria pat kala ban job tang shisin. Mat kini ki jinga kendo jongki kidai tang haka jinga lekai paralog. Henry ka FIFA World Cup kini ki artli kitim kim sempat lai kendo meno haka history jongki. Perlashai mynstep kan salong kasin ka menkong na benta kini ki artli kitim pakini lai Persia haka knockout stage jong ka FIFA World Cup. Henry lading pai ka Switzerland kalong kum kuwe ka tim ka baklan bor bha hadau ba Europe. Daka ba kala laban poi bunsin bha haka knockout stage jong ka FIFA World Cup. Kat ba ka Algeria pat kolong ka tim ka badai ladau ba Afrika.
perkalong ke tim ke bompat siam lapoi bun sintan haka knockout stage jong ke FIFA World Cup. Pala dangi pej kat kum ke history hapedang kini artli ke tim ngila aban ong ba ke Switzerland kalong kum ke tak ke favorite banyak khur kanam job lashai mynstep. Henry ke knockout stage jong ke FIFA World Cup ngimla ban batai ban ngimla ban pedik mano ban job te paralog kat kum ke jing pej jong pi hapedang kini ki artli ke tim mano try banyak khur kanam job lashai mynstep banyak rung syakarau ke ba kan riu. Testa drop ke prediction jong pi hapo ke comment section. Tementa aling ini page ya ke history lynkot jong ke Egypt bat ke Australia. Ke Egypt ke Australia kila kendo kumba RCNA haka history jong ki. Pat kila la banyak khur ya kanam job mar chisin. Henry kini ke jingya kendo jong ki kidai tang jingya kai parlok. Henry ke FIFA World Cup kini artli ke tim kim sempat da kendo meno haka history jong ki. Pada syai menmit kan salong kesin kemen kong dan menta kini artli ke tim bagi nilai kai persya akan knockout stage jong ke FIFA World Cup. Te kumta ladang ipe ke history jong kini ki artli ke tim kini ki artli ke tim ki long ke tim ki bayaran kadbor. Henry ke knockout stage jong ke FIFA World Cup kawai ke tim kan sayorung baik sekarang ke bakan riu per kawai ke tim ke hapet bandit paying no. Te paralog kat kum ke jing pe jong pi na preng kini ki artli ke tim mano try ban yorung syakarau ke bakan riu. Te setrau ke prediction jong pi hapo ke comment section. Te paralog menta ke sengitan kini ki video ki bakan diat kublai shibun.